asli. Nanti jalannya ini samping itu ditambah kayaknya. Oh, ada begini pun bagus ya. Menuju ke sini juga dia macet sekali. Lancar kayaknya kalau di Rapang tadi. Jadi di Rapang mobil-mobil besar di sini. Saya mau diperbaiki jalanan di sini. Dia aspal. Kan dulu bergelombang-gelombang. Udah sempit. Kota rumahnya orang. Nah di kampung apa di Kalimantan tuh, di kampung di sana itu mirip-mirip begini jalannya dulu. Sekarang aspal gitu. Jadi kalau dulu di sekolah deh mandi debu, debu terus liter kalau sampai di sekolah. Begini di jalannya. Dan sekarang aspal. Kalau mau bagus. Dulu orang selalu lihat Rapang. Saya dulu selalu lihat Rapang. Iya kan, oh terakhir saya lihat sini waktu sama penyerehan. Setelah penyerehan waktu itu ada
latihannya di Jakarta Oh iya. sama kak lihat sini terus dia begini jalannya masih gelombang dia Itu udah pas bulan puasa lihat sini di orang pas. oh iya anak waktu sama ane tuh baju saya dulu tetap anu Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me why it is about you that I can't forget, daripada yang dulu but you're breaking down the walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I? Why do I, baby? Why do I? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? kayak lewat sini harus kencang
malam biasa tuh hangat cantik kan. Nova. Nova bagus ya. Yang mobil Avanza. Oh, masa? Iya, itu yang berangkat ke 1:30 sampai di rumah jam 5. Kan 2 orang aja. Jadi pas mah di belakang baru kena tanya. Nah takut juga kalau balap kah? Nah, terbiasa mah. Berangkat jam 1:30 dari Makassar. Sampai di rumah Yang mesti jam 5 aja. biasanya itu jam 7 setengah 7 2 orang jadi balap-balap juga. Masih muda supirnya. Ada mana? Udah. Nekat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
berarti nanti mau pergi Kalimantan nih. Siapa? Kapan? Kapal Nah ya, mau kapal, jadi kapan kapal kecewakan. kalau baca lagi kapal nanti kenapa? Nanti kita kompas pasti. Belum nanti baru ada kapal sama nenek. Berapa hari? Saya kira 2 hari. Risiko na lor. Kalau di sini anu ini kubur. Harusnya pas tanjakan langsung belok nih. Salah masih. Dekatnya nih, tempat pembuangan sampah. Oh, yang situ. Itu asli jalanan sini. Karena sudah ada jurang menanti di bawah. Kecepatan tinggi itu salah lihat orang. Dekat situ dua. Apanya itu kan? Belakang.
ininya bapak. Banyak AC-nya tuh. Nyalain kalau seperti kencang-kencang lari-lari 60 kayak tersedat-tersedat. Namanya apa itu? Sama Adi juga nih yang bawa itu. Nah, bapak juga biasa kasih nyala AC, tapi anunya jendela. Mana dia apa? Rokok jadi biasanya.
bensin. Ini mau penyerahan pernah anak